Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul asmaul husna wa sifatul ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu al-mustafa wa safiyuhu al-mustaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurki naki memuji tamat tapu mangeri karang Allah Subhanahu wa taala atas sikama nikmat kebajikan yang senantiasa nasarian ki karang Allah Subhanahu wa taala. Termasuk masih ni injek enne tak rapi rian alloa siagam poing tak rapi an rampe-rampe enne allo jumaka dari tampak malak birit tengah singanne dasi nadasi kanyak kantanne ajari ji kebajikan amala bokong-bokong mangeri allo ribukona karang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ri dalle kam malak biritanne ero kam pabattui ruatallu ayat Al-Qur'an kanan kareng Allah Subhanahu wa taala. Yemi antu kualle dari salah seorang kita ni kana Riyadus Shalihin. Nah tulis ka saya repandi talompo ni kana Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tentang parallu tanjo apari-pari mange dari kabajikan nga siagang apari-pari apanggaukang kabajikan dari anjuran untuk bersegera menuju kebaikan siagan melaksanakan kebaikan. Ilalan renjo seria bab na allay salah seri ayat dari surah Al-Baqarah ayat 9:40 sagan 7. Ni rampe-rampe dari penulis kita ka yamiantu nakana Allah Ta'ala fastabiqul khairat. Ne ayat ka anu lakbu cuma resipolon nanjo ni anjong kalima nakana Allah Ta'ala fastabiqul khairat batuanna apari-pari ko akaro-karo ko al khairat mangiri kabajikan ne petunjuk batu dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan perintah yari keanjuran risese nekat te atanaya untuk fastabiqul abatuanna betul-betul bersegera apari-pari akaro-karo mangeri tas se're kebajikan iya nyassinga iya ne zaman di rahmat Allah Subhanahu wa taala abatuan kani poding fastabiqul batuan na pari-pari ko nilarang ki anggau kangi sebalikna yang miantu anunda-nunda. Terkadang niat kemampuan ta untuk panggaukan seere kebajikan mingka kania bisikan hawa nafsu ta bisikan setan ni tunda-tundai sampai akhirnya anjo niat bajit tarik sumpaing
lapanggaukan se're kebajikan tena muna anjari nigaukan. Nasaba nitunda-tundai. Iya. Karena sinampepi dan seterusnya. Ammuko pi atau member pi. Ini dilarang ki ilalan dari agama ta. Dan nek kacinikangi sanatong parantau Islam nanyakangi bela-bela untuk misalnya panasa papidale na Allah Ta'ala untuk naik haji. Narapi ki mampui natundai nakana tampole pi. Sampai akhirnya mau terangi tenamo nanjari naik haji. Nah, ini memang dilarang ki ilalan dari agama. Termasuk kata kebajikan apa saja kulinigaukan sinampaikan dia kitunda-tundai. Asabatena kini anjamingi atala sa inja ki sinampaikan atau garing ki atau apa dan seterusnya yang menyebabkan lapas misinganyo kesempatan kebajikan desumpadeng. Nasaba tena nani gaukan ini petunjuk Allah Ta'ala fastabiqul khairat akkaro-karo ko pari-pari ko mangeri kebajikan. Kemudian yang kedua zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari surah Ali Imran ayat sibilangan ang talumpulon tallu siagang sibilangan ang talumpulon ngappa jarwa ayat. Nakana singkaring Allah Subhanahu wa taala wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nakana Allah Ta'ala wasari'u ila magfiratin min rabbikum batuana apari-pari ko akaro-karo ko mange dri magfira pamoporo na rabbikum karayenlum. Imentu kareng Allah Subhanahu wa taala. Jadi ane ayat ka dari surah Al Imran, surah makatallu ilalan dari Al-Qur'annya setelah Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah nampak Al Imran dari ayat sibilangan talumpulon tallu nakana Allah Ta'ala wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Akaro-karo ko kenang apari-pari ko menuju pamoporo na karainu yamintu karain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perintah untuk ikat tengasing. Dan salah satu cara untuk anggap pamoporo na karain Allah Subhanahu wa taala yamiantu dengan apanggaukan ki kebajikan. Iya. Kemudian disambung siagang anjo ayat sebelum dari sumpahin dari surah Al-Baqarah ayat 9 40-7 fastabiqul khairat apari-pari ko mangeri kebajikan supaya apa? Supaya anggap pagi pamupuro na kareng Allah Subhanahu wa taala. Jo patujunan na papilajaran na paturun kareng Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin siagang akaro-karo ko mangeri pamupuro na Allah taala termasuk cara untuk anggap pamoporan batur Allah Ta'ala yang minta dengan cara istighfar. Ini istighfar termasuk punanya kekeliruan nigaukan nikana astagfirullah. Astagfirullahalazim. Pala popor kak mangeri kareng Allah Subhanahu wa taala. Ya reka Allahumma gfirli o kareng Allah Ta'ala pamoporan. Ya, punah misalnya kekeliruan atau kesalahan anjumai nigaukan rita ser waktu. Jadi pas nisadari engkana salah ki pas langsung ki sari'u ila magfirah apala poporo mangeri karena Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu juga tenan tunda-tunda dengan sinampe pinapala poporo mangeri karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena sari'u batuanna bersegera tena jeda angkana sinampe. Iya. Ini zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kulanjutkan dari ayat kana Allah Ta'ala wajannah siagang akkaro-karoki mangeri surgana kareng Allah Subhanahu wa taala. Arduhas samawati wal ard. Suruga ia luarana saluaraki as-samawat antara langika wal ardu siagang linoa butaya. Jadi
Nakilay ki Allah Ta'ala apari-pari antamari suruga abatuang kana apanggau-kang kabajikan ia ajaria saba untuk akulle menyebabkan ki antamari surga na kareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk apalapop puruk mangiri Allah Ta'ala siagang alumba-lumba ki ang panggau kang kabajikan ilalan rita Allah sattaan. Kemudian enggak pakai kabar andrin ni papelajaran tentang luara nanjo suruga. Nasabanakan Allah Ta'ala wa jannah siagan suruga arduhas samawati wal ard. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Iya. Nah puna langit ka niat 7 lapis naik. Parang pangalakan narita sekre langit antaranne tumpuk na lino siaga ang langit pertama yung rawa macapa na nakana nabita 500 tahun perjalanan. Jadi 5 bilangan pakai tahun perjalanan dengan kecepatan kendaraan paling teter ka. Iya, ini zaman di rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaranna batur nabita. Jarakna antaranne tumpuk na butay siaga langit makasi ria irate 500 tahun. Lampai cepat ni ramai. Kemudian nak nabita kapala na ta ser langit 5 bilangan tahun. Saluna punna perjalanan ki. Kapala na ta ser langit. Jadi punna 7 langit sagan 7 pangalakan na kikali 500 tahun. Ini zaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nak Allah Ta'ala ya niat todon 7 lino. Iya. 7 lino. Naparik kareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemain jo Allah Ta'ala jeung ngesing. Jelas ni yakini yang kana 7 langit segan 7 lino. Iya. Dan luara na jamaah di rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Anne langit maka serea. Usari ki gambaran anne langit maka serea kicini kan ne. Sebenarnya teh langit kicini. Teh nak mampu jaling ancini ki langit kan. Iya. Karena jaraknya luar biasa. Ane kicini kan kana langit mungkin batas pacinit aja. Teh langit. Batas pandangan. Karena jarak untuk langit irat 500 tahun perjalanan. Iya. Teh nanya tahu batu naik. Pasangali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari waktu Isra Mi'raj. Iya. Untuk si buntul karya Allah Subhanahu wa Ta'ala irat dari arash. Ratian langit maka tujuah. Ini zaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luara na langit pertamanya sanrapangi angkana cincin nibuan naon di tamparanga. Jarenyo tamparanga iya anjo langit makarua. Ane cincinga kibuang naung luara na minya langit pertamanya. Iya. Kemudian langit makarua maka talu antara langit pertama maka sere ni pak gabung siaga luara na langit makarua sangkamen kana cincin ni buan nang di tamparang. Anjo langit maka talu yang ju luara na nyo tamparang. Anne cincin ni buanga iya min ju luara na nyo langit maka sere siaga langit makarua. Ne batur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siagan terus kami menyenai sampai langit maka 7. Langit maka 7 sangkamen kana cincin ni buan naungan ribut ri tamparanga iya nyo gabungan luaraan antara langit maka sere sagena langit maka 6. Langit maka 7 lebih luas. Iya, sangkamen tamparang sumpaing. Gambaran na siaga anjo cincin. Naratian nanjo arasa na karya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yamene arasa mahalo palilompo na Allah Ta'ala. Sanra pangipayung ang payungi yang asim mahalo na Allah Ta'ala rungan na. Anne lompo na arasa na Allah Ta'ala. Nakanabita sangkamen anjo cincin ari sumpaing. Punna ni padongko ri padang pasir ka, yara punna kat tini kana tamparan mo, ya, sabatina padang pasir. Iya. Tamparang anjo cincin tari sumpaing ni padongko kari tamparang iya minjo luara na ni pak gabung langit maka seres sagena naik langit maka 7 nanjo tamparang iya minjo luara na arasa na kari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan ini nasari gambarang Allah Ta'ala tentang wajanna siagang karo-karo ko pari-pari ko mangeri
jannah surgana Allah Ta'ala arduhas samawat iya luarakna sangkamai as samawat luarakna yang asal langit ka wal ardu siagan luarakna injo linoa. Jadi tena naga pek kalat tajaman di rumah Allah Subhanahu wa taala antikam manjo luarakna njo. Iya. Ini sumpah gambaran je. Tapi hakikat luarakna tena nakule niga pariak kalatta. Iya, tena nakandri komputer ya ke kalkulator bati pare na niga rupa tahu. Kemudian nangana Allah Ta'ala uiddat lil muttaqin iya ni pasadiaya untuk risesena tahu mallaka. Iya, tahu muttaqin, tahu bertakwa, tahu mallak mangiri kareng Allah Subhanahu wa taala. Dari ane enggak patungki papilajarang yang miantu solana nakimalla mangiri kareng Allah Subhanahu wa taala. Supaya anyo mallat tari sumpaing ajari saba nanigaukang kabajikan ajari saba nanililiam papisangkana kareng Allah Subhanahu wa taala. Ini nikana tau bertakwa al muttaqin buat tuan namalla kiri Allah taala tappa kimangiri Allah taala yakin imangiri kabajikan pak balasan Allah taala yakin imangiri pasesan Allah taala sehingga anjo tapana menyebabkan apari-pari mangiri kabajikan setiap waktu setiap detik pasawena. Kemudian menyebabkan malaki untuk panggaukan perkara-perkara na papisangkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin izin jo kuleg pabatur dali ke malabir tangasing. Sebenarnya ini inja ayat selanjutnya tapi insyaallah riwayat berbau penan disambung. Nah, sebagai kesimpulan di surah Al-Baqarah ayat 940 sagan 7 fastabiqul khairat batuan akor-karo ko apari-pari ko mangiri kabajikan. Ya, betul-betul apari-pari ki teki tunda-tundai. Ya, kemudian yang kedua ri surah Al-Imran ayat 9 talur sumpaing nakeletong ke Allah taala apari-pari ila maghfirah mangiri pamopro na karing Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk cara palitet mereka untuk menganggap pamepro Allah Ta'ala pada saat ni sadari salah ki anna ni kanangi astagfirullah ya reka Allahumma gfirli ya reka ni kana pamepuran kareng Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian mungkin aku le ku pabatur dali ka malabir. Mudah-mudahan ya matu-matu dari katengasing labi pa ribatang kalingku sebagai rupa atau biasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.